Pamirsa durung samian margi ring Kabupaten Bangli kepasang lampu penerangan jalan umum PJU. Kahanan inucap ngawinang sewatara margi ring Bangli peteng dadat. Margi sane nenten mepasang lampu penerangan jalan inggih punika wonten ring Jalan Raya Kintamani saking pasar Tenten nuju ke sisi Kaje. Napi malih kathah nyane wonten saung rigalah wengine sane ngawinang jarak pandang pengendara muates. Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli Anagung Gede Hartawan taler matutang pikobat inucap. Kawawahin raw mangkin kuentenan lampu PJU ring Bangli wau mepasang 70%. Sawetara markine sanes sampun kepasang lampu sekadi ring jalan protokol ngawit saking Guliang sisi Kaje nuju Pasar Tenten Kintamani. Selanturnyane saking Pasar Tenten nuju sisi Kaje kantos wates wewidangan Buleleng kantun akidik pisan mepasang lampu PJU. Tios kapiambeng anggaran pemasangan lampu ring margi inucap taler sangkaning nenten wenten nyani jaringan PLN. Saning awinang nenten sida kepasang KWH meter. Ring sajroning nagingin pabuat PJU ring Kabupaten Bangli, paiketandane sampun rajak ngusulang indik lampu PJU nyabran warse. Tios ngusulang ring APBD Bangli paiketandane taler sampun ngusulang PJU ke Pemprov Bali miwah pemerintah pusat. Sekadi ring panguntat warsane lintang paiketandane ngusulang pemasangan PJU ring petang dasa genah sawewidangan di Sesuter kantos wates Karangasem. Usulan inucap keajuang ring Balai Transportasi Darat. Raris ring warsani mangkin paiketandane ngerencanayang pacang nyelehin langsung idik pabuat kebutuhan KWH meter miwah PJU ring Jalan Kayang kantos Pasar Kedisan ring sisi Kelot Patung Dewi Sri wilayah Penlokan. Selanturnya nih kantos ring Pasar Kayu Wambo kantos Patung Dewi Sri. Margi inucap dados prioritas santukan rumasuk jalur pariwisata. Dayu Swasrina Bali Pos.